whaalo whala hia tuke he awhiawhi nei, hane he tu tōlu tau wala tala tu tupu ke lanta ia mo ia whiawhi. Whakamua, taha he tau pāsese toko tunu fumalima, ni nonofo pui pui he tau mga nei, ko tātua i ke whalenga ngau he whahita puka mali. Ko tātua e ia me nofo atu e ia ke tāpoko he whale he tau fuakau. Pehe e whakailoanga he whakatuwhano maua he aho whlei le whahita puka mali, ko e matua whiwhine mo tua nei, kua tātua ia ke le vekianga he whahe malolo sino, mo i nofo ia ke tāpoko he whale le veki ke tau tupuna, ko e aged care unit. Ko e peseni nei, kua tātua ia ke whale ngangau, ha kua whai ngangau fōkia ia, ke mai ke he tau e ke kāwho mo i tau nosi ke le veki atu ke ia. I loa ai koe tau sivianga he tau pāsese ki he aho ke tolua ki tali mai he hoko mai ki Niue he ahongo fua he whahita puka male, ko i loa ai nā kai whai e lau tolu nei ko maua he ngangau ko visi hong fumahiva. Nō fwai ia nei ke taha poko kua whakatoka pauaki ke lata mo i tau pāsese kua tātua i ki he whalinga ngau mai ia he tau kaina no nofu pui pui. No nofo ngai ia fōki ni ki ai e tau mamatua toko lima, ne no nofo tu maua i ki kaina nei he tau mamatua tupuna. Koe mena ia ne whakakisi ai e whalu e tau manatu tupi tupi, koe mitaki na kai whiwhilianga nei he whakatuwhano. Ha koe tau tangata no nofo pui pui kua lata ni ke le veki whakamamau mai, mo lau tōru kua mua atu e lole lole mo i muka muka lahi ke maua he ngangao pikisia nei ko visi hong flumahiva, ko lau tōru koe tau tupuna he motu. Kai talahau mai e ulufuka tonu lahi e whahinga hua mai tau tangata ko Gaylene Tasmania, nā kai fōu e tau seanga nei. Koe poko nei he whale he tau mamatua tupuna, kua whitāni he whai whakaonganga ki he whalo tau ngangau piki sia whoki he tau mga hoi e kua mole. Kua amana ki ai e tau pāsese toko tōlung fulmalima nei ke whakatoka mai a lau tōlu ki whāfu he kaina pui pui he aho tapu aho fulma whā he mahina nei. Ka iloa mo ki sia e koe nā kai whai e lau tōlu, ko maua ai he ngangau ko visi hong fuluma hiva, ke he sivianga, ke he aho, ke hong fuluma ua ki he no nofo e lau tōlu. Taha e whakailoanga mai he whakatuwhono maua he pungi nei hanga o ia, ke he tau manatu whakau e he pale mia Lilifu Dalton Tangelangi, ke he komisina whakamua Australia ki Niue ko Susan Allen. Ke tau ngahua hana ki Niue tali mai he mahina au kuso he tau kua mali. Koe ahongo fua he whahita puka mole ne tuku whenonga atua i Lilifu ko Susan Allen, a kua whakausi hana ngahua ki Niue. Pehe e whakailoanga mai he palemia ko Lilifu ko Dalton Tangelangi, koe whakau e lahi whakatuwhano Niue ke he tau ngahua he Lilifu ko Susan Allen, ke puhala mai e tau whakaholoanga langmatai he whakatuwhano Australia, ke lata mai tau ngahua ha Niue. Moe amana ki atua ia ke whakawhileweia mo e hukui fōu ha Australia ke tau ngahui mua. Ko whiawhia lahi ia, koe palemia ha, koe tau whengaianga mitaki he tau whakatuwhano neua, ke he longa i tau kua mali. Whakau atua ia ke he tau langmatai mai he whakatuwhano Australia, ke lata ia me tau whakaholoanga waste management, tau skolasipi ki laluhifo he AusAid, tau ngahua ke he waafu ne malona ha koe a whāko tino, sipi hia ke he tau langmatai ke talanganga he whale whono fōu. Ko Niue, koe motu ke hongo fuluma whituaki, ko whai hukui e whakatuwhono Australia ki ai. Ko whakamautu ai he whakatuwhono mai whakamori ki ai he takitaki leo leo, ka whai a whā ko manaki ke lauia a Niue he mga aho tō a whā nei, tō utake he mai a lau tōlu kono nofo pui pui ai ki homofisi. Mai tātou e a lau tōlu ki lia langi i la kepa. Hanea e stapavihi mai tō walatala ia. Nā kai noa e tau whiwhilianga nei he whakatuwhono mo e tau hu. Ko e hāne nā kai tātu ni he mga aho nei e tau pāsese no nofu pui pui ki lia langi, ka e ua whakatali ke mga aho ka amanaki e a whā ki tō. Huhu atu e huhu ia ki he takitaki leo leo ko Tim Wilson he aho whlei le whaitapu e ka mole. Mo i pehea ia, nā kai hanga mitaki e kaina ko lia langi ke no nofo loa. Ha ko mena nā kai longa e tau poko ki whakaingasia e tau pāsese mo i taha e poko. Kai kua ngoa e whalu mo i pehe, kua lawhiki longa i tau ngahua kua lango ia ke he whahinga hua leo leo, mo i whahinga hua mai tau le kua tupu whakaofo. Ha ko lau tōlu whoki nei ni, ka takitaki e tau whakaholoanga he mga aho ka toa e tau a whā. Si ka pehe ko lau tōlu whoki ka watu ke hiki hake e tau pāsese ki lea langi, tō whāhia na kai a lau tōlu ia ke tau se pihia mo i takitaki e tau whakaholoanga ka toa e tau a whā.
Pehe taki leo, kua whita foki ni he whakatai he tau kwa mole mo e waha tō a whaia. Hako mena lewe ki foki ni alau tōlu ke kaina pui homo fisi he mga hao ia. Mo e nā kai whai le kua ke pehe ke hiki alau tōlu mai he kaina ia I homo fisi. Pehe foki Chief Tim Wilson, koe amana ki foki alau tōlu ke whai tangata ka hake mai I New Zealand ke langomatai e ofisa mai tau le kua tupu whakaofo he tau mga hala tō a whanei. Ha koe tahani o ofisa ngahua he mga honei. Ko e whiwhine whakamua ke moua e ko towha ko e ko wanalahi a New Zealand mo Niue, ko Dame Catherine Tessard, ko kioki tua ia. He wangofulu e tau tauhana he mui. Ko wanalahi a ia mai he tau taha hiwa he wangofulu, ke taha hiwa he wangofulu ma ono, mai hake mai a ia ki Niue he tau taha hiwa ua. Mau ai e tau whakamoolianga mai he ofisa he taonga Niue ke he tau papa mo tau hoko taki tua I he whakatuwhanu kua toka ai ke he tau archives. Ko e hoko mai Dame Catherine Tessard mo e matakau mai New Zealand ki Niue he tau tahe awhi hiwa siau hiwang furuma ua ke he mahina hao ke topa ke lata ia mo e tau whiawhia pule whakamotu ke hango furuma walu aki. Ko Dame Catherine Tessard, ko e mea whiwhine whakamua ha o kalana, tō maua ia ko tawhaanga, ko e whiwhine whakamua ke eke mo koa wana lahi ha New Zealand mo Niue. Mai he whana ke pole he whahe tapu kua mole, ko talia ai he tau lilifu e ke pole e whakahikoanga ke mata whakatuwhono tuhi mai whasiwhasianga tālanga whale. Walu e te huhu ko tuku atuai. Ko tau huhu osini he ke pule motu ko lilifu ko Terry Cole. Taha he hana tau huhu ke pale mia, ke lata mo lau tōru ne kua moa e tau whakamailonga pulotu ko NBA. Ko e whai onoanga na kai e whakatuwhono ke tuku hake tau tutongi halau tōru ia. Pe he tali he pale mia lilifu ko Dalton Tangilangi, tō whai onoano kiai e whakatuwhono ke tau tau I mua, ha kua nā kai tūmitaki e tau whasiwhasianga tupe e whakatuwhono ke tau ngaho nei. Kumia toa e BCN News ke ofisa he matakau pule ngahua, ko lau tolu ia ne whakatoka e tau tutongi he tau ngata ngahua whakatuwhono. Mo e pehe mai, kua whitāni e tokalonga i lau tolu ne mau e tau whakamailonga NBA, he nonofo ke he wahanga po ke papahi numela tutongi ke lata mo e tau whakamailonga Masters level. Toko ngā hoa i lau tolu ia ne nā kai la hokosia ia ke tau whakapapahianga tutongi nei, ka e to ono kia I matakau pule ngahua ke he tau mga hui mua, mai longa fu ke tuanga ke he tau mena maua he whakatuwhono. Toko hangofulu maua I lau tole to tangata he motu ne maua ai te whakamailonga pulotu NBA he mahina e kua mole mai ia heanga pulotu he Pasifika Tonga. Ko e whakahuianga he mata whakatuwhono tohi mai whasiwhasianga tālanga whale, kua hanei whalu e tau whakahuianga ia, kua lata ke whakamaheno e tuanga he tau lua sepitiki ke he tau palana tā whale, mo e whai malolo fōki o whakianga ai ke iki pule, ke he tau whiwhilianga hangau ia ke he tau mana kua lata ke muitua ki ai, ke he tau whasiwhasianga tā langa whale. Ko e whakahuianga he mata whakatuwhono nei, tuku atu ai he iki pule ko lilifu ko Crosley tātui. Ko whakamoere mai he ofisa e tau leo ko e taha e tangata ko tuku atuai ke he whare pui ke he whahata puka male. Ha kua ke li whamamahi e ia hana a toko ua. Ko whakataha ia ki whafo ke whakatalia ia ke tuki mua he whakawhilianga lahi. Ko tau le kua nei tupu ai he whahata puka male, mo e ko whakataka mai ki whafo ia nei, mo e manake ia ke tuki mua he whakawhilianga lahi he tau ahui mua. Pehe mai e tau leo koe kumikume ngai ania lau tolu ke hele kua nei, mai nakai mai ke whakailoa e tau kumikumeanga ke he mga nei. Tunga ni mo e tau whangahokotaki pehe nei, koe tu mau e tau tunuhia he tangata nei ato whai whakawhilianga ki ai, e whakawhilianga lahi ke he hokotaki kua tā ai ki a ia. Pehe takitaki leo ko Chief of Police Tim Wilson, koe tau whangale kua ke li whakamamahi ki he tau lotokaina domestic violence, koe tahani a ne he tau le kua ne nā kai whahokotaki he tau tangata he lalolangi. Si pia foki ni hinei I Niue. Kai pehea ia nā kai tamalia koe tau whakahaloanga ngahua he whaenga hua leo ke le veke atu ke lau tūru ko lau ia ai hā koe tau mahani kolokolo wau nei. Moa ke tukutuku hifo he tau numela he tau whangale kua pehe nei ko lau tōlu ne kua ke li whakamamahi ai he taha he mga whawa. Po ke tukutuku hifo e tau le kua he tau tangata tāne ko ke li whakamamahi ai e tau whiwhine. Taha e tau nangalahi ne whakahoko ai he awha yumu kua mole ke lata ia mo e matakau
Whakapotopotoanga he tau whiwhine ke Rosiano Niue FCW ke whamanatua i e whitu fumalima e tau he matakau. Moe whakamanatu whoke e tuanga he himong fumalima e tau he matakau whakamua nek whakahingoa koe li penesea. Koe matakau nei whakapotopotoanga he tau whiwhine ke Rosiano Niue, koe matakau he tau whiwhine he motu ne mua atu e lahi ke he tau numela tutaki ke he matakau. Ke whamanatua ke amahuinga nei, ko inga sia e tau tupuna he matakau, ko lau tolu ko atu, moe mo lea e vaungu fulu e tau maui, me tau whakalofa ke mai longa aki e tau longa, ko atu taki a lau tolu ke he matakau nei. Ko e matakau nei ne hiki mai he lipi ne sea ke he whakapotopotoanga he tau whiwhine ke Rosiano Niue, he tau taha hiwa wha ono. Whala taha atua e palemia he motu ko lilifu ko Dalton Tangilangi, ko e ki pule whiwhine ko Esa Mona Ainu, si pia mo Lady Whiwhita Tālangi, ko kau whalataha e ki he tapua kianga. Takitaki a he Palestini he matakau ko e ako Reverend Mautowhinga Diamond tau he vihi. O si tapua kianga mo tau sia i e tau kai mo tau whiawhia, tonga whamahani mai he tau matakau, mai he tau e kalesia he mutu. I loa ai ko hang fulu e awhita ala ni moa ai mai tau ngahua, he matakau, mai he tau whikau he aho. Pēnā hatu tūlu tō walatala tutupu ke lata ia moe a whiwhinei, no nofaa me munui ne pō, tō liu whilewe ia ke whāhita pukahau.